Znači, molimo vas svi iza ograde. A, ima lijepo sjedalice dovoljno, svi lijepo iza ograde, bolje će... Evo nas na početku utakmice 96. i 97. godišta, utakmica za prvo mjesto. Vinske Mošice i Nebojan Luka Panoj. Za Vinske Mošice, Rover. Bravo, Lučo! Naširi, Siki, dolje, odi kod gola! Izađi, Nikola, tu izađi kod 55. Viko! Bravo, Šolo! Pazi, leđo! Pazi, Šoš! Odi, mater, Lučo, izađi s njim. To, Viko, kaži još! Bravo, Viko! Viko, odmah gore izađi, još! Viki ispred lopte, bar! Eto, Viki, eto! Izdominirajte ih! Šoša, ne mora ići Robiju, daj Viku. Bravo, Nikola. Ispred lopte. Igra odmah, hajde. Tako je. Bravo, bravo. Eto, Viko. Nema šta prije. Nema veze, on je svirao gotovo. Šut, šut! Sekund! Znači glumi guma. Dečki, još se molim, odmaknite se od ograde, ostavite ogradu slobodnu, imate sjedalice. Lijevi lopta! Bar kolje na drugu stativu, bar kolje na drugu stativu! Srebi, dađi ti, srebi! Veli, odaj igrača prije! Ja, ostane Matija! Sebo, Sebo! Dobro, spasi plaću, tako. Dađi, Marko! Deri, bliže igraču ovdje, Deri! Deri, ideš na ovdje! Ajmo, za tijela! Deri, igrača, dađi! Dađi, dađi! Ide lopta! Evo, dađi! Trojica! Andrej! Marko! Andrej! Marko Ovas i Nebojan Luka Panoj imaju prednost 1-0. Pusti vrbi, pusti vrbi! Grazie sono, la vuoi da io,
Vinske Mošice i Nevojan Luka Panoj, molimo vas, ostanite ovdje na terenu spremni ovako u sportskoj opremi. Ponovit ću još jednom, Vinske Mošice i Nevojan Luka Panoj, a onda naravno će nas morati napustiti. Mi ćemo nakon toga nastaviti turnir dalje ostalim utakmicama. Među njima je i najbolji strijelac sa 6 pogodaka Matija Sertić u ovoj kategoriji i prvaci ove godine u kategoriji 96-97 Nevojan Luka. Evo još i dvije pojedinačne nagrade, odnosno priznanja. Najbolji vratar u ovoj kategoriji je Dinko Horkaš iz i najbolji evo ga, što se tiče ove kategorije, to je sve. Slijede ostale utakmice. Pozdravite još jednom. Veći uspjeh neka dostojno predstavljaju našu Sisačko-moslavačku županiju. Greše Bosni da podbave. To niste još malo dobro da im tam pomogu. Što niste još malo da pomogu? Oni sami, oni sami.
Na 2-1. Leđa, Kristijan, leđa, Kristijan! Mata! Šta divljaš ti? Ajmo, Mata! Manettino, more i bikina. O Bože daj, 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 Bože daj, daj, neka bude raj. Njemu je plaža, naučačadna važa, ali na drugom četu na drogu. Dakle, bilo je to utakmica za prvo mjesto 98-99 godište. Graberije, Teletubbiesi 2-1. Podjela medalja bit će nešto kasnije kad odradimo. Mom kapetanu brod ima jednu manu, on naginje u stranu i stalno mijenja smijeh, malo gas, malo led. Ma ajde oko, ne možeš sa njim u duboko i tako mi svega, da sjednem na njega, to bit će gotovo moj, naše mali brodištvo. Na film. Danas i u posljednjoj utakmici kategorije 2000 i mlađi, Zločesti Petrinci i Bistro Vjekić. Za Zločeste Petrince Filip Rospaher, Borna Šakom, Eduard Barišić, David Agatić, Leo Širić, Mislav Šakom, Marin Maračić, Matija Badrov, Teo Kardaš, Andrej Mijoković i Zvonimir Lovrić. Jebote, ja velim, nešto donese ovdje. Sen, nemoj to raditi, Sen. Nije prošlo. Dobre, Gabriel, odi. Gdje je lopta? Ne smije to sve svako igrače, sve ne moraš se vratiti. Sve, ne smiješ toliko izlaziti. Ne smiješ toliko izlaziti, moraš malo povući. Evo, gledaj, sredina! Vrati mu! Tako je, Gabriel, Petre, to je to, jedan trupa, igri. Fino, fino, gledaj! A još ne zna da ima, da ima.
Ajmo svoje novce. Bijela. Dečki pomogne ide. Pa daj, gledaj kaj si školski pucat. Da, on gleda kako se školski puca, to ne nema skida. Oj. Ja ću tri. Vaše mali brodi. A lakše je s malom loptom. Ja s malom zapim. Jako si brani. Hvala brani, ja možem. Hvala ga. Nije mi oko i ja ću da trčim. To sam ja. Koliko je to od tebe? On ja mi po zemlji. Može konjem. Ovo je rekao, ja imao tako Gledaj ga, mali nogu. Čim padne on tako. sad širi da gol. Ovo je bio dao. 5 minuti, ja? 5 minuti. Sad nije. Šako, godište je 2001. Samo podsjećam, dakle, na male golove godine, 2001. godište i mlađi. Borna Šako, prvi pokušaj, ili možda i zadnji, godište 2001. Pokušat ćemo još jednom kasnije. Andrej Mijoković, godina je 2003. Na mladima svijet ostaje. Idemo. Dobro, bilo je ovo, čini mi se, samo zagrijavanje. I može. Idemo saznati preostala dva. Dobro, za sad još ništa. Andrej Mijoković. Pišemo plus. Mislav Božo Šako. Biće zanimljivo. Nažalost, s Mislavom će... Andrej i Romano će razigravati
Ne, Borna ide još jednom. Da, gajmo, rekao, pod cijeli dan, uopće. Na sportske igre mladih predstavljat će Sisačko-moslavačku. Ostalima, stvarno ste se jedno skupili. Ne, jedno. Evo ga, dobili su svoje medalje. Teletabisci na mjesto broj 2. Trebalo svita tu isto. Ozbiljno. Daj odi da on ne ostane bez dalje. Daj odi. Kopiramo, nećemo ga dijeliti na 3 dijela. Samo ću reći da su to Ivan Kušan, Ivica Vučković, i najbolji igrač, također dolazi iz pobjedničke momčadi, David Dobrinić. Idemo do onih najmlađih sada, dakle, kategorija 2. Uzet će oni po duhu, na moru su bili. Na moru su, da, odstavljaju njih na moru, da. Na mjesto broj 2, zločesti Petrinci. To je moja medalja. Sad je tvoja. Bravo. Bravo, mama. Jer ti braniš i nikad. Sve. Bravo. Bravo. Evo tebe. Bravo. Jednu daj, pa će dobro malu. Malu jednu. Jer ćeš i zlatko. Dečki, aj što krenemo s mikrom. I momčadski prvo mjesto ove godine, Bistro Jekić. Bravo, Bistro Jekić. Bravo, dečki, odlični Daj malo.
Aj tamo da slikaju. Najbolji vratar Dražen Oršulić. I najbolji igrač Petar Horvatin. I sada još pucanje na mali gol. Dakle, imamo još Andrej Mijoković na mjesto broj 2. I Tin Kuremović na mjesto broj 1. Što se tiče klinaca i klinca kupa, završili smo za ovu godinu. Naravno, iduće godine svi smo godinu stariji, ali na mladima svijet ostaje. Čekamo novo izdanje Klinco kupa. A sada idemo među seniore. Mladi polesta, 100% ozdravi, ludilo sa snagom uzvi. Ali ovaj ambijent nema da... Ti vidio kakva je bila sad začajka, ona A1 ovaj... Ima poginulih, ima... Ja kad idem na more, onda idem tu starom cestom, dole za Krk. Idem na Karlovac, idem na Dugu Resu, znaš, Delnice i to. Tak nije gužva, voda sad bude, znaš. Ivan Marović i Kaniža Mladi imaju prednost 1:0. Obrana, dobro, može. Tebe samo ide, govore mi da se daje, tako da mi srce vide, u moju dušu zna, samo muzika, da srce je na pravom mjestu, već dio tajne, tvoju dušu zna, samo muzika.
Ovo budu penali bili, plavi imaju veću šansu. Jesi vidio da si pao? Radit ćemo na kameru. Ja njanje dam od 5 minuta. Od poluvremena. Gol, čisto. Ja bi ga dirala, ubila vanje mu tijelo. On ga pogodila lopta, ušla u gol. A nije bio cijeli u golu, jebote, što nije izvako. Kamera, ste vi to snimili. Kaj, koliko si mirise krva? Dirala ga, ali je on bio u golu, on prestaje trku već. Ne znam. Jednom da ga dirala prije. Maksa, uči pravila kad prođu na... Ti si imao doktor? Tri doktora. Sad je otvore samo... On s jednu generaciju koji vodio sada bilo odlično. Svi mi došli drugi trener, Molimo vas, ostanite svi na svojim mjestima. Ide izvođenje udaraca sa 7 metara kako bismo dobili konačnog pobjednika. Predstavnike momčadi molim 3 izvođača sedmeraca. Prednost. Sram, ja ono. Daniel Matković za Kanižu mlade. Poravnanje. Da, dali ste da mijenjamo golman, ali ovi nisu dali. Maksi sjedi. Prednost Kaniža mladi. Rušća pola sigurno. Rus ide u prečku. Jelekovac, treći izvođač. Gotovo je. Kaniža mladi su treći ove godine na turniru ulica. Četvrto mjesto za momčad Bresta. Ajde, čužimo se. Idemo ih upoznati redom. Za zelene s brojem 12 Marija Žarinčić. Nemojte. S brojem 16 broj 7 u zelenoj majici. Broj 15 Ivana Mitrović. Broj 7 Lucija Malkoč.
Andrej je iznajmljen, a ova je najmlađa. Ne štedite dlanove, pozdravite ih još jednom. Gledat ćemo ih dugo na našem gradskom stadionu. One su budućnost petrinjskog ženskog nogometa. Sudac vratnica s lijeve i desne strane. Koji su igrali ove godine u Klinco kupu. Dakle, bez obzira što su dame, nema milosti. Da nagradite svaki. O čem su ovi četiri? O čem su ovi priče? No nešto. Gurno. Stigli smo, dakle, i do kraja povijesnog trenutka, jer kao što rekao, ovo im je bilo prvo vatreno krštenje i u samoj utakmici i među publikom, ali evo, ima potencijala, kako se ono kaže, samo treba raditi, radit se kad tad isplati. Još malo strpljenja i onda ćemo do onog konačnog događaja. Saznat ćemo koja je najbolja momčad ovogodišnjeg 15. turnira ulica Kvartova i prigradskih naselja grada Petrinje. Ti reći, a daj bar malo, ti reći, to bi bilo to. Al nije, a daj samo malo, ti reći, to bi bilo to. Al nije, ni pola, toliki za more duboko. Al nije, ni pola,
pozdravite, oni su najbolji ove godine, koje je bolji, saznat ćemo u redom 2 puta po 20 minuta, a ako ne, onda za Lajdance Robert Kozančić, Kosta Đukić, Marko Toljan, Tomislav Marić, Stipe Jurić, Goran Roksandić, Aleksandar Kolić, Saša Marin, Kristijan Grbeša, Amel Hamzagić, Ivan Govinac i None Kolarić. Za Senjak Nikola Barković, Alen Komić, Dalibor Sanader, Ivan Lovrić, Hrvoje Marjanović, David Marjanović, Ivan Pavković, Igor Kantar, Igor Ognjenović, Mateo Jurkić i Gabriel Vječić. Pošto im cepaš montažu u svadbu. Čega brać? Desno! Idemo nazad, traži 5. Dobro. Brojimo.
Vidimo onaj. Možda tam je snima. Ono nije kamera, ono je fotoaparat. Pa je, po minutu. Treba brza kartica. Nije to problem. Jebe, a tražiš neki tak film u pičku mat treba ti. To je full frame, jebi ga, da staviš ovaj objekt normalno 18 mm, 18 mm, jebate, to je široko. A ko to ima? Tu jedan lik iz Siska. To je sve skuplje od tog aparata. Taj 1635, jebate, to košta ko Svetog Petra kaj ga. S druge strane, to je plošna boja. To je onak kad čovjek pogleda ko ne zna, rekao jebot po ovu kurcu, jebot. To je onaj filmov proizvod kad pogledaš, to je u kurcu. A Fuji je prava stvar, jebot, da. To su onako lijepe, guste boje, oštro. Kontrasti dobro je. Čovjek se iznenadi, evo. Ja napravio par fotki, jebi ga, lupio na face. Ovi gledaju. Ja rekao, dečki, ovo je objektiv iz 50. godine. S nekim njemačkim. I on isto jebio. Pojavila se ta ekipa, jebija ti, ekipa je to, jebate, prošle lovu, a ništa ne radi s tim. Mislim dati za objekte 12.000 kuna, a s njim ništa baš. Pa da, to je ono najpametnija super. No je, ne znam ti bolja stvar, to je svaka. Sad će Želja pokazati. Onaj sinin cijenik je ponimao u skupu koliko je ljubata. Ja, ko je s njim u ekipi sad? Mato, Da. Čekaj, je se malo izborio za svoje ili mu ovaj plaća, kao najamnika za 100 eura jebi ga i to jebi. Ajde, Bobi, nosi ju! Ne može, ja ne mogu! Kako pusti jebe u mać? Dobri! Nemoj stajati, nemoj stajati. Ajde, uleti. Pobjednika onda po jedan naizmjenično pa sve do jutra. Ali
ti onaj friend od sine, što s njim radi, on je Dragan. Idemo brodom u duboko, jel to stvarno brodić tvoj? Bar malo, ti veći, to bi bilo to. Ali tako mi svega, kad sjednem na njega. Prednost Majdanci. Maribor Sanader Zasenjak. Prednost. Prednost. Ivan Lovrić za Senjak. Smanjenje na 2. Neki je bio u svatovima jučer, ajde. Do kraja, do pobjednika. Prednost. Hrvoje Marjanović. Prednost. Evo ih. 4. godinu za redom. Molimo vas, ostanite, pa kad smo već bili toliko dugo ovdje, sad ćemo vam doći malo bliže, podijelit ćemo nagrade, budite i do kraja i večera s nama. Majdanci po 4. puta za redom, pobjednici turnira ulica, kvartova i prigradskih naselja grada Petrinje. Ove godine jedni od nositelja. Na 3. mjestu ove godine Kafe bar Akademija Drvošti. Evo i pojedinačnih nagrada. Predstavnik kluba. To je sa 40 godina zakašnjenja. I za kraj prijelazni pokal. Beb šofer. Tak da se vidi. Ajde, budite svi. Budi tu predsjednik. Tu bi predsjednik zajednice. Budi. Ajde. Ivane, svi u zrak. I evo za kraj još riječ gradonačelnika. Grad Petrinja je bio i ove godine pokrovitelj. Puno uspjeha i ovime bi završili 15. turnir grada Petrinje. Hvala vam lijepo svima koji ste sudjelovali, čestitke pobjednicima.
Evo, što reći na kraju, hvala što ste...